Bdiet titlaqqa f'Malta t-tieni edizzjoni tas-Summit tal-Innovazzjoni li qed tlaqa' flimkien Maltin u barranin biex jaqsmu flimkien l-idejat tagħhom fil-qasam tal-innovazzjoni. Iċ-Chairman tas-Summit tal-Innovazzjoni Johan Zammit qal li għaddejja ħidma biex dan is-summit jieħduh fuq livell internazzjonali. Il-Malta Innovation Summit hija pjattaforma biex inġibu flimkien imprendituri, inġibu flimkien investituri, inġibu flimkien startup founders u kol riċerkaturi biex flimkien jitalmu, jaqsmu l-idejat flimkien. Din hija t-tieni edizzjoni, l-ewwel edizzjoni kellha 250 ruħ, din qed naraw 400 ruħ u qed nippruvaw noħduha internazzjonalment. Fid-diskors tal-ftuħ il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern qed jaħdem sabiex Malta tkompli tavvanza fil-qasam tal-innovazzjoni. Minkejja l-istqar li Malta hija l-iżgħar stat fl-Unjoni Ewropea mhux qed inħarsu lura u xorta qed naħdmu biex nibqgħu mixjin il qudiem. Innovation in legislation and in the way in which we looked at things at the time, making ourselves not the periphery of Europe but the center of the Mediterranean, made it common sense for these companies, for these huge multinationals in pharmaceuticals, in garments, in any other sector, in high value-added sectors, to transfer themselves here to Malta. Then in financial services, then in iGaming, well, and now in blockchain and other technologies. Dr. Muscat kompla jgħid kif Malta qed tkun pionier f'dan il-qasam hekk kif qegħdin inħejju ruħna żmien li ġej. I do believe that in order to prepare ourselves for the world, I wouldn't say of the future, but of the next decade, we need a totally new set of skills we're not really aware of. And that is what excites us. That's what excites us as a country. That's where we want to experiment. And really and truly this is what is getting us going. Il-Prim Ministru saħaq li l-innovazzjoni mhux biss għal ġel-laboratorji, iżda hija bżonn juża fil-mod ta' kif jaħseb pajjiż u l-politiċi tiegħu. So innovation is not just in a laboratory, it's not just confined to the realms of geniuses. I think innovation has to be in the DNA, in the way in which a country thinks, in the way in which decision makers think, in the way in which we can challenge each other to make a future that is different from the past. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri tkellem dwar l-importanza li issa bħala pajjiż nesploraw il-possibiltajiet ta' ekonomiji ġodda, speċjalment fil-qasam ta' teknoloġiji kwantum. Dan hekk kif hemm iċ-ċans li Malta tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja fejn dan il-qasam ikun ikkommerċjalizzat.